Mangining Diyos kekongan po, lalong-lalo na karayang manalbe, kining live Facebook transmission, nanining parangal at panigapu 2020. Dalit ning kanawan, ampong kapasalamatan, King Nuestra Señora del Santissimo Rosario de la Naval de Villa de Bacolod. Ngini pong kabengyan, payabot miya po kayo ing meto nga online streaming naning kikempami parangal at pamaniga po kingindong nabal ning Balen Bacolod. Hini pong katamong transmission, daralani kayo, kapamilataning technical asaw, daring grupong mayaw sa 5 siglo. Malyayo le pong i-follow, like, share, and subscribe ing 5 siglo. Malyayo pong ayabutan kayong karelang Facebook, 5 siglo, o kayong karelang Twitter, at 5 siglo. Instagram, at 5 siglo, at inla naman pong TikTok, ketang 5 siglo. Mga latiya po ang letra ita. At yung karelang website, ing www.limangsiglo.org. At inla naman pong YouTube channel, may palagiwang 5 siglo. Sa lukuyan tayo po ngening kayari-yari na po, miyampang ning kawalungaldo na ning novena. Ang makapatungkol king patuluna ning Balen Bacolod. At ngayon pong kabengyan, king kawalungaldo na ning novenaryo, na ning indong lanaval, babiyemya po kaya kayong pasibayo. Ing parangal at panigapu 2020, dalit ning kanawan ampong kapasalamatan. Ini pong kaya katang programa, daralane kaya kayo, ning parokya ng San Guillermo de Aquitania, kaya ning Villa de Bacolod, apani muna na, ning kaya kaming kura paroko, Reverendo Padre Emil Pigiao, king kasawpana, ning Parish Pastoral Council, ning kaya kaming parokya, at king kasawpanda, ring miyayaliwang barangay pastoral councils, at rin sablang gugunyat, sasawop, at miladadlad king kasalpantayanan, kiniking Balen Bacolod. As mo po kasampat, ing pagmasosyan tayo ning enimbengi, king antidisperas ning kapiestana, ning kadwandalan, at 25 kapag masusyan, o 235 years ning kapag masusyan na ning piyestang nabal. May kumpisaya po yung piyestang nabal, kitiking Bacolod, anyang petsang 1786. At 4 banwa kay Batnanita, makatala na po karing miyayalawang libro at inventaryo, arin tao Bacolod, pigmalasadyande, ing maragula kapiestan, ning nabal luwal ning Manila. Ngayon pong bengi, taya mo po parangalan, ingindong nabal, aminantabe at mamantabe, karing kayang anak king Bacolod, king karelang sablang delanan, king kilub na ning adwandalan, at 25 banwa. Iti po naman, pamaniga po yan naman, king salukuyan tan daralanan, king krisis, at sakit, at lipit daralana, ning COVID-19. Antina po ni nga sambitlanan ng kayang kura paroko, kayang kayang omilya, ini pong kaya katang gagawan, pamanigapuya, king indong birhen, kalupa na ning pamanigapura rin tao Bacolod, adwandalan at 25 banwaning may labas. Anya pong 1786, atin mo naman pong maragula pisti king Bacolod, ingaw sandang ipe, at rin tao Bacolod, dinulong lalinapit la, at migparalampula king indong birhen. Ngayon pong bengi, kapag masusya niya mo naman, mo para king piyesta, naning Bacolod, nune kapag malasad dyan, king kapataralan, at 45 anibersaryo ng pangatatag ng parokya ng San Guillermo de Aquitania, ketiking Bacolod, ametong karing kalimandiling, matuwang mitatag a parokya, ketiking Bacolod, ketiking Kapampangan. Pasibayo po, maya pa oras, at
bubuklat miya po ing pasbul, ning kaya kaming parokya, para king kaya katamong parangal at panigapu 2020, dalit ning kanawan, ampong kapasalamatan, king indong naval ning Bacolod. Mabiyak ko po kay kayo yung maya pa oras. At masayang kapiesta na po ng Indong Birhen ni Santo Rosario kay kayungan, lalong-lalo na po ring miyembro na ng parokya ng San Guillermo. Kapilan man po mititipon tamo, banipasyag ang kakatan debosyon ng karing banal at pagmasusya ng kapiesta na ring santo. Papasyag tamo ang katutuan na yung Santa Iglesia Banalia. Banal tamo po bilang Santa Iglesia. Uling o ining tuturo ng kakatamo ng Indong Santa Iglesia. Ing kabanalan ning banal na kapulungan sa slag masalang masala king pieda ring santo. Iniasat, ing pamitipon tamo at papagmasusi king kapiestanan ng Indong Birhen ni Santo Rosario, metong yang pamanangal king biye kabanalan at itimu naman yang kakatamong kayawsan. O ini po yung kakatulana ng kakatamong Indong Birhen ng Santo Rosario. Akakit na katamong babiya patuto at si seryoswan tamo yung piyapakit ng katapatan at kapamintuan king kaburyanan ng Diyos. Mananunasan ang itim pamigagana ka at kapag masusyan king kapiestana ng Indong Birhen, agagana katamo naman seryoswan yung kakatang kayawsan may biye king lugod at kabanalan. Kanita, kalupa na, itamo mo naman, sunlag kinbiyeta mo, ing kabanalana ng Indong Santa Iglesia. Tanggapan niyo po yung bendisyon na ni Maypayang Diyos, igpa, ampoy nga na, ampoy yung Espiritu Santo. Ni po yamong dong, yung Arsobispo na po, ng Archdiocese ng San Fernando. Ay muli po, magandang araw sa ating lahat, taga Bacolor at hindi lang taga Bacolor, buong probinsya at po ng nakikinig at manonood dito sa ating Lanaval de Bacolor. Alam po ninyo, ang Lanaval de Bacolor ay we celebrate even during the old days. Panahon pa po ng mga Espanyol, kaya nandyan na ang Lanaval de Bacolor. Nag-celebrate po natin yan every third Sunday of November dahil po with respect doon sa pag-celebrate po ng Lanaval sa Manila. Ang Birhen Lanaval po ay tinatawag natin at tinatawag ko po, it is Our Lady of Victory. Dahil ang paniwala ko po, lahat ng laban, basta ipinalangin mo sa ating Birhen Lanaval, ito ay kanyang pagtatagumpayan. Yung po mga giyera noong unang panahon, yung mga Kastila, noong lahat po, ang Lanaval po, ang bitbit nila, kasama nila sa laban. Kaya ngayon po, ang pag-celebrate natin taon-taon, napakarami po ng ating mga selebrasyon. We celebrated for 9 days every year. Marami tayong pinapalabas sa ating munisipyo, sa ating simbahan. Pero ngayon po, ngayong panahon ng COVID-19, ngayong 2020, suspended po lahat yung mga aktibidades na yan. Ang natira lang po ngayong taon na to ay yung ating pananampalataya, yung ating pagsisimba, yung ating pagsarorosaryo sa ating simbahan. Kaya naman po, iniimbita po natin ang lahat ng ating kababayan at mga probinsya. Continue to celebrate this Lanaval dahil po ang mga misa naman ay gagawin. Naka-virtual po yan, naka-live streaming po yan at kasama po yung ating mga kababayan. Happy Lanaval po sa ating lahat. Ngayong taon pong ito, patuloy po tayong manalangin sa ating Birhen Lanaval. At sisiguro ko po sa inyo, ang laban natin sa COVID-19 ng ngayong taon na to at sa darating pang taon ay ating pagtatagumpayan. Manalangin po tayo, sama-sama tayong manalangin sa ating Birhen na tayo ay kanyang patnubayan kasama at siyempre with the blessings of our God, magtatagumpay po tayo sa laban ito. Muli po, Happy Lanaval 2020 po. Ngayong taon na to, tayo po'y magsama-sama manalangin at naniniwala po ako dahil malakas po ang pananampalataya natin sa ating mahal na Birhen at sa ating buong may kapal sa kanyang anak na si Jesucristo, pagtatagumpayan po natin ang laban ito. Muli po, Happy Lanaval sa ating lahat.
Maya ayaldo ng Diyos po kaya kayungan. Malapit na po yung kakatamang piyesta, Fiesta Lanaval de Bacolod. Kasanting na po yung ating tamong piyestang makanyang piyesta na ng kakatamang Hindu. Potang magpiyesta tamong parang alam niya yung kakatamang Hindu yung Virgen Maria nung nanong Depatana Ketiking Yatu at Antimorin Kekatamo. O nito siguro mo munang diling lawan kamo at yung tamang metong ima yung Virgen Maria may isang metong kingkayang anak, kingkayang kaburian na depatan yung kayang kaburian nune yung kaburian Jesus agyang pang imani may mintuyo yung Virgen kan Jesus. Ito po yung mumuna, buri kong daki kaya kayo. Kadwa po uling malapit sa Virgen Maria, kayang anak, nanuman inadwan, basta't masanting mayat at makakayo, ibiyan na pong Jesus kayo. At itamang Katoliko, lalapit tamo kay Virgen. Anya pong malatipupin, agad yung meeting kaya kaming ima, adyang mag-aaral ng elementary high school, may nitong pong ima at ikit kaya po, karing Madre, King Bacolod, St. Mary's Academy, nung karing kumig elementary pong high school. Nag-serve ko po as Knight of the Altar. Nag-serve ko po yung misa kanita pa po Latin. Kailangan mag-memorize kang Latin. Pero yung piyesta, panay kong ngening pari na ako, inatatandaan ko kayo na nawal, masaya yung piyesta. Dakalang taong pupunta, dakalang magpanata, dakalang devotees, kingkakatamang Hindu, Reyna ng Santo Rosario. Nang isang bayo pa lumapit kaya, balo na rin yung kakatamang pamangailangan at nanuman po ito, idala na, idulog na sa biyana, kingkayang anak. At potang dina ng tamang kaya, siguradong ing-adwan tamo, ibiyana ng kayang anak. Potang lumapit tamo, kinindo tamo, ibiyana, at sabihan natin kay anak ng nanong kailangan tamo. Ibiyan na itang peka manyaman dili, peka masanting dili. May importante yan po inima. At ngayon pari na po, lalo pa pong meging matibiyas, malala yung kanang devotion. At yung ko po ngayon makasayang po kay King Angeles for Holy Rosary Parish, agatin muna ang piyesta kaya ni Lanaval de Angeles. Ing Virgen, ing Indutang. Tutuyang maulagaking Vietnam. Inyapin po tapong atintang devotion king Virgen. Kailangan mag-rosaryo tamo. Buri kong lalutang milapit king kayang anak, mag-rosaryo. Uling ing Santo Rosario, it is all about the life of Jesus and Mary. O the nakikilala tayo Jesus, lalo tayong akilala, lalo tayong liburan, lalo tayong lumapit, lalo tayong suluan na kanyan po through Mary. Kanya, ing Santo Rosario, paborito na pong panalangin ni Virgen. Bakit? Uling ing panalangin na inipat sa king banyo. Lugar niya man pakit ing Virgen Magdalene Santo Rosario. Niya sinabi na pray the rosary every day. Pray the rosary every day. In devotion, mo po in devotion king Virgen, mo itang mga dita, mo itang manyawat tamo,
nune tularan tayo. Inspiration and admiration to the Virgin will lead us to imitation. Tularan tayo. King Birhen, king kayang lugod, king kayang anak, king kayang kasalpantayanan, pakumbaban, yabong, king kayang ganakang. Makanyan po yung ating devotion. Nung mag-devotion tamo, tularan tayo. King Birhen, uling liyak, may kitulad siya, king kayang anak. So, kaya kayo man pong kanang kabalen, masayang piyesta ng Lanaval, ita mga sa lumapit tamo king Birhen, ating Birhen Maria, tingin na Jesus at indutang, ilapit na katamo, king kayang anak. Masibay po kaya kayo man, happy Fiesta Lanaval del Bacolod. Ining debosyon na ning Lanaval kay king Bacolod, ini makayamot siya king debosyon kay Nuestra Señora del Santissimo Rosario. Pero siyempre yung inspirasyon na alang aliwano ning Lanaval na ning Manila. Baluta mo na kay king Pilipinas, iba't yung pepakilala rin kasalpantayanan, makatkat king debosyon king Indong Birhen. At dakala tagulaling o advocation, king Indong Birhen, rin Eswita, pakilala rin devotion king Immaculada Concepcion, rin naman Dominico, pakilala rin devotion king Nuestra Señora del Santissimo Rosario, na may house na namang mitagulalangang Lanaval. Kaya king Bacolod, anyang petsang bandang 1786, pakilala rin kaya tiing debosyon king Lanaval. Amin kilalang Naval ng Bacolod. Dakalata lang sasabing mekad, pengilagandeng piyesta na ng Intramuros, karing ki Santo Domingo, uling piyesta ka rin, yung Oktubre. Anya, hindi warakit, pinukde, balang 3 Domingo na ng Nobyembre. Dapat nung lawen mo rin tala ng kasalesayan, mas masanting paniwalan mekad, ing ring matuwang pamilya kaya king Bacolod, may nga biyayan king Intramuros, at mga komersyante o at yung mayayalwang opisyo, at ring may mag-aral ka rin eskwela da rin Dominico, at yung king Coleo de Santo Tomas, sa naging UST, at yung Coleo de San Juan de Letran, makatkat ing karelang debosyon king Santissimo Rosario. At iti inuli rin kaya king Bacolod. Kaya pakilala rin ka rin tao keti, at yung debosyon king Naval, miladladya. Sangkan nun happy ni Sangkan, anyang Bacolod, at niya sariling pagmasosyan na Lanaval. Pagmasosyan na naman ng 3 Domingo na nimbula na ng Nobyembre. Aba, kapag masosyaning Naval kaya king Bacolod, may patindayag o may kilala kaya king lalawigan, nung karengalawang sikote ng Pilipinas. Nung lawen mo yung talanan ng kasalaysayan, isasabihan na rin, peka magarbon diling kapiesta ng Naval. Siyempre, muna yung king Manila, king Santo Domingo, kadwa yung kaya king Naval na ng Bacolod, at yung king Angeles. Kaya king Bacolod, may kilala yung kapiesta ng Naval, king pamanalakad ng Arco. Pecha pang 1786, may kumpisan na yung pamanalakad Arco. Mga ragulang magarbong Arcong tatalakad ng kapiesta ng Naval, at mikikela namang parul. Isasabit lang parul, ang timong palamuti, yung kapag masosyanan ng kapiesta ng Naval. At ini, pagmulalanda, mo rin tao king purok ng Haiti ng Kapampangan, nung king mabilog ka Pilipinas. Anya, sasabihan kumpane, bayo yung may kilala yung parul king San Fernando, yung pangalipat na ng kabisera, iba't kaya king Bacolod, pamunta ka rin, anyang 1904, king Bacolod, yataga ng makitradisyon, kareng parul. Kaya pa man Pasko, Naval pa mo,
Dila na rin palamutirang kikiking dalan, king harap ng bisitas ng bisamba. Maya Paldo po kay Kongan. Ako po'y Sancho Mendoza. Mahigit na pong 40 anyos yung milabas since na likuang kayong Bacolod. Pero ali ko po kalingwan ng masayang piyesta ng Santo Rosario de la Naval balang 3 Domingo na ng Nobyembre. Masaya ko po niyang abalo ing planong i-revive dahin ng masayang tradisyon a piyesta na ng Birhen Santo Rosario de la Naval king kapamilata ng Among Emil at kayan tabi da ring opisyal na ng Sentro Katoliko. Salamat po kayong imbitasyon at i-share ko yung masayang memories anyang kainakan ko. Piyesta po Pasko rin ideng adwang importanteng okasyon na maragula bagi kay BME growing up king Bacolod. Yan pong kainakan mi, mapilanaldo bayo piyesta. Akit mo na, masaya na din tao para kay daratang nga piyesta. Dakala ding mag-volunteer mga atwa at kainakan mag-decorate kay pisamban bayo kuldasing nobena o pasyam. Parumingo bayo piyesta at yun nala ding magpeperya, ding magbebeto, reda, magdaragis, ding shooting galleries at dakal pang magpasaya. Masaya na lang manigtigan din bandang musiko sa durot paglimbunan at panagalan na rin anak at pangabengi magkonsyerto lang ketang King Glorieta na sentro ng Harap Samban. Den naman deboto ng Santo Rosario magnobena la siya maaldo bayo aldo na ning kapiestan at aldo ng kapiestan dakala misa at mapagal lang kakalembang din kampana dakala sisimba dakala din pamilyang magtaw kaya mabsi na ka at yan mabsi ka pa mata at siyempre ali kompleto yung piyesta nung alang limbon na ning Santo Rosario king paglimbunan pangabengi. Dela mi muri po yung tradisyon na pagselebran mi piyesta na ning Santo Rosario bano-bano keti San Francisco, California. Magtipon-tipon kami para miyakit-akit, kwento-kwento, magdala lang kanya-kanyang paboritong pamangan, at yung paring magmisa at kaibat iprosesyon miya ang imahen ng Santo Rosario de la Naval. Malungkot kami na ining banwang iti, ali kami makapag-celebrate, uling pauli na ng pandemic restrictions. Sana po misunduin banwa-banwang tradisyon tamong Bacolod at ikami nga tiyo na Mario at piyaliwang lugar. I-continue me in support making celebration you. And also maging motivation ini para ikami magbisita Pasibayo, Bacolod. Salamat po kayong opportunity na i-share ko din ng kakong memories with kayo and may God bless us all.
malwat nayang manenaya. Yaing kekatang santungan, yaing magkaloob kapailawan, darat mulay ka kaya maghiramdam ya kekatang. Yaing kekatamong miglalang, yang mga pnukaring kulang, karat manaligta kaya mandatila king lilong na. Yaing kekatang hinaus, yang ginutamon mangagus, karat makibata kaya itamungan ipaglualutan. Ini po Dr. Vernie Mendoza Pineda,
a true son of Bacolor. My mother was Mrs. Marina Mendoza, and my father was Dr. Prospero Pineda. I had exchanged and communicated with Father Emil Giao regarding the traditional celebration of La Naval. The history of this dated back about 2 centuries ago to honor the Blessed Virgin Mary, the Santissimo Rosario. It started originally by the Joven Suarez family, and it carried on to the tradition to reach the Panlilios Sarmientos, which saw to it that we honor the memory of the Blessed Virgin Mary, the Santissimo Rosario. So every third Sunday of November, we have the traditional feast, the town fiesta of La Naval, in honor of the Blessed Virgin Mary. It is a rich tradition which I do remember very well growing up in our town. The lahar took a toll on our town, and it took the hard work and ingenuity of Tom Hoben to restart this rich tradition and redecorated the carruaje, the carriage, and the statue of the Blessed Virgin Mary. That tradition goes on and on. It is my cherished hope that all of you should enjoy the tradition and honor the Blessed Virgin Mary, the Santissimo Rosario, which dated back about 200 years ago. Once again, thank you for the opportunity to Father Emil Giao for giving me some time to reconnect with all of you from Bacolor. May you have peace, prosperity, and good health to our town and to all of you. God bless you all. Baluyo nung lawen nyo laren tala ng kasalaysay sa sabihan ka. Metong ka rin, sinulat ng Nick Joaquin. Baluta mo yung Nick Joaquin, metong yang marubto ba diboto na ning Naval at Barakalya sinulat. Karetang adwa na libro sinulat, sinabi na, as nakakatkat kitiking Bacolod, ing devotion king na Naval. Anya pinsana niyang mitataging balin na ning Angeles, peki bakal ding devotion, inukyat de ka rin king babo. Ni ka nabalya naman ning Angeles. Dapat kapag masosyanda ka rin, tinukila kaya tangal doon ang kapiesta ng Manila. Pero kinikilob na ning panahong may pakilala yung debosyon na ning Naval Getty, but yung 1786. Makakabit ka rin tala, daring miyaya lumang inventaryo, iba't king archivo, as early as 1790, sasabihan na. Talagang renta o Bacolod pag masosyande, yung peka maragul dang fiesta, ketiking bale. At ako po rin kong isipan, yung debosyon king na Naval, emitda, kilibutad ning dakaladelanan na rin tao. Balutang masalesya, king kasalisayan ng Bacolod. May silabya halos ing dalan paglimbungan, ay niyang panahon ng Revolusyong Pilipino. Petsa 4 na ng Hunyo, 1898, halos may silabing dalan paglimbunan. Nga manuwanta mong Town Santa. At muli kong isipan, ingindong birhen ng Naval, makayantabi ka rin anak na. Lalong-lalo na, king peka masakit at peka malipit ng delanan. Anyang 1995. Mekad, makasalikod kaya kayo, ng peka masakit, alasang delanan, dalang tao Bacolod, impangatambun na ng Karelang Balen. May nga pilitan lang, pahinggulutan din Karelang Balen at mulila, karing mayaw sa resettlement sites.
May wala yung karelang kabiyayan. May wala lang siya sendang animal. Nagkasakit lang imbiye. Dapat, yung kilub ng panahon na ita, panikwanan lang mumuli keti. Pot ang piyesta na nabal. At kinggang delanan ng mga sakit na yan at lipit akabil yan, buri kong isipan na indong birhen na nila nabal. At suya ka rin, bang mamaya kapanayan ka rin. Isuglong kini, kaya kasalukuyan daralanan na pandemya, kalingkingan mo yung daralanan ng sakit, pait, lipit, yung panahon na ng pandemya. Buri kong isipan na indong birhen nila nabal, na ning bakulod, kaya mo rin mamaya kapanayan, karing memalaning bakulod at ning kapampangan, yung libutan, yung sakit, na daralanan na. Timbanwa ngayon ni, pagmasosyan tayo po, pingkadwandalan, 34, abanwang anibersaryo na ning kapagmasosyan, na ning indong birhen, nabal ning bakulod. Ini, na makanyan-kanyan, ingadwandalan na banwang maigit kapag masosyan. Ilibutad na ning gulo, gera, albug, ating peka masakit diling delanan na rin tao bakulod, yung pangatambun na kilahar, yung kabalenan, at halos timbong balen yung bakulod. May natili yung debosyon na rin tao bakulod, yung kaluguran na ito. Kingindong karelang pakamalan, at kingindong misadsad karela, yung kilub ng may kitad bandalan. Puri kong isipan, na ini, namu kapalyar yan, dapat yung tao. Noon dapat na nga pong Ginoo. At iti, amu pakamalan, kaya tang aspetong pang kasalpantayanan. Noon iti, regalo na nga pong Ginoo kare tao bakulo. Uling ini, kaya benin karelang kultura. Kaya sinabi mong piyestang nabal bakulo, daliwaya. Karen pong deboto na ning birhen ng nabal, isundo tayo po. Uling sidsad na kataning birhen. Ating kapanayan binye nakikatamo, king sablandelanan na rin tao king bakulod. Yaamuri ning kapanayan, ibye nakikatamo. Ining panahon na ning pandemya. Bata mo nga kamtan, ing kikatamong anwaran, at pangadyang kaya king kapiesta. Dakalasalan. Bapo Maria, mipnuking grasya, Ginong Diyos, at iyukeka, nuan kakaring, sablang babayi, at nuan pa naman, imbunga ning at tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Inuning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngeni at king oras ni kamatayan ni.
Ingat tandaanan ko niyang malati ko po sa pakining patio at saka dakal magtindang pialungan anak, dakal magtindang that time at pasali ko kari lola ko kaya ang ma ko. As in talagang masaya yung piyesta, dakal bandang musikus, daramdaman mo tsaka na marakal pamangan. Pati yung karosa, niyang malati ko pa, ilig ko na yung kareng imahin. Kareng karosa. Ma-amaze ko talaga king karo na. At tatandaan ako po sa pakyan tulit ang kayang lalampanta. Kay ba't kitang kupin mga karetang manguyod kitang karo. At sa pakya pong tuling lalam na ning birhen, sabi ko. Tang tul, tang balam ko lambo. So, perform din asin balam ulap kitang kayang kabitisan. Dahol na nitang platform na ning karosa, itang kayang platform babo. Wah. Banta nung ating bila ko karetang alaas ng birhen, karetang bato, no? Talsik yung muntaya kitang tul. Nung pantunan mawala. So, uli kasi tutula. Ning alahas. Ay, at sing Pepan Lilo, yung magkay kasi sikat yung alahera ito. That time, nang kaya, invite niya pa kaya ni kanita Imelda Marcos para saksyan yung precision bakulo. So, as I grow old, pekikwanan ko magsilbi kayong samban. May choir ko kanita. Kaya ba't atin tayo mamaglinis kami king simbahan? King simbahan, anong katas sa katas. Anong katas sa katas. Kasi patitang kayang window dati. Atin lang manibelo. Tambalam kayong sakyan. Kasi matas. About mga 10 feet lakakatas or 15 feet lakakatas lingawang. So, maglinis kami. Patingking yung larawan ng Birhen King Kilug. Ano talaga kalago. Anyang malahar no. May lungkot uli na pinita pero yung kasantingana naman mitok na. Yung Birhen tatandaan ako Kebit Deking Andas bayang Minimbun. So nung pikakain no, talaga may wala yung kasiyahan ng piyesta. Nung makananong yan hanggang ating COVID piyesta pa rin, observe mo yung social distancing, pero yak po rin tasaya. Atin mo pin distancing.
Isang piyesta, usually, I recall this, manang anak ko, mangumbira, in celebration of the feast of our Lanabal. Bala mo, it's sort of a Thanksgiving. Paghanda mo kembale, magpasalamat ka, milabasin pabanwa, at ala namang maragula diferensyang milyari. So we invite our friends every year. Kasi pini kami, our house is very near the church. So if you're very near the church, chances are the people will hear Mass and you can invite them after the Mass to your house. Makanya ning gagawan may banwa-banwa. At deng naman kamag-anak, sasawp lang maghanda. I still remember when I was small, my mother dalano rin kabaryo na kay Guagua para sumawp lang magluto, and at the same time, they attend Mass and hear Mass putang kapiestan. Kasi dakala misa. And everybody goes to church. Akit mo sa paking pisamban, ang gana keng kiluwat. Sika celebration keng Lanabal. Wait nga hadisnan ko. And even up to now, if only alang COVID, only nga ting COVID, this year it will be totally different. So, I hope there will come a time na natatakot keng COVID, o kaya may kabakuna na, bang ganita, we can do what we were doing before. That's all. Those are the things that we enjoy here. You have your friends around you, your relatives, and everybody. And then you bring them to church. Sapak na sapak yung samban kanita.
Santo Rosario, tulak dalan mi kang Kristo. Pasibayo po, pasalamat kami at tinantabayanan nyo kami kining kekatamong parangal at panigapu 2020. Dalit ning kanawan ng pong kapasalamatan ay nampang na ning parokya ng San Guillermo, kiniking Bacolod, king pakamalan tamong indung lanaval ning Bacolod. Bayo tayo pupupusan ing kekatamong makuya da tsuntsunan ngayon bengi, paganaka na po ng parokya na ng Bacolod, ingan tabayanan nyo kepa kintauling novena bukas kapamilatanan ng Facebook page ng parokya ng San Guillermo. At keng pong Domingo, ing mismong aldo ng kafiestan ng Indong Lanaval, maging ita pong prosesyon, malyariya pong ang tabayanan kapamilatanan ng Facebook live streaming. Bangi biene po, ing tauling bendisyon at masusitan tanggapan ing sablang kalam, dadalan kapamilatanan ing kekatamong Indong Lanaval, tanggapan tayo po ing tauling bendisyon, ay biena kekatamo, ning kura paroko, ning parokya ng San Guillermo de Aquitania, kiniking Bacolod, Reverendo Padre Emil P. Giao. Hindi po panandaman tamo ang presensya ni Diyos at tanggapan tamo sa langkalam ang pangkrasyang pagkalog na kay katamo. Maniting daw ni Bendisyon. Ang Ginoo ang Thank you.